Morning, good morning. Malu tunu le vanga tai au. Marola wale se fomu. Yeah. There were kikele afole lima. Ngai Brisbane. Ia o ngai le so malo loi nei ia I Australia ngai Brisbane. Ke loi si vai nga Australia po tu sei so malo. Ia le rawa so malo lo ma ko ngai Brisbane. Ia le lawa ko si lo le fai de un mole le so malo lo. Ia la wo na mai ia fai dum ia la mo ia la mo ia tinā male mat fana ia kamo lamp flaps le wa Faamatalatala ia o ga anu lo le o ka ko mo se mo po e ku o de ka ku bere foi tato ya ana do la vade se fo mria pe yeman malul tato tunu te lo po tas fiel ni vai no la langiro fa pe le mai mo me ni tai au ia tu ngoro papiona ia langa le leima le rofa ia mal te ngal ta kon tai lani ia lo so fua ia mal ta to wala ni tai fu au tu langa na le lo ia le tai o le aso fua nei Brisbane ia le wa aso maroro ya le fa pe que sia que causando ese mambo. Ya para au milai o le maftangal matou ai na fai nei au so vai na ia le lai fai ko le mo ia awa ko le maftangal ai na nes sekia fai kamale o mamo kama manipilemo ia sekia ko ara so mamo ia va te o le la la ngai por spena kia e ki ko fo se mamo mangai ia nga so kule o Springfield ia mele ele swimming pool na Springfield ia ka sa mi so mamo se e ko fo de e fa no mamo ko mo so ia sa tao fa su malo tanto tu marosi fomia marola I la dio lo vani marosi fomia lo pioma ia e leita au ia ma futa mai Niu Sila marola fa fa mai
Ia le vanga o tai au. Ia ini o kulanga ha leo ia Brisbane. Ia hapo te rai titia le afo lima I le tai au I nei Brisbane. Ia ke loko ke le au le o kamaka lai mo moe le whai maro longa. Ia onga o le so maro. Ia ariara wo ba ke usu mai kamisa wa ia. Whai leu maro lawa se tua. Au kionga whamina. Lo fatu, manguianga yasu. Ya, maro lawa usu. So ya anu anda ko mengai siero I Amerika. Alo lawa whakaile mas kamai ni tango tai au po kasi ngai I Amerika. Ya. Ai le. O tu langa le ro. O lo ye tai. Ma kamale o ma mo ava te le yanga seasoning. Ya. O solo le ko ya la ko sami pe Yep, ke lo tanto tunu isa mo sifu, isa mo I lo tanto tunu le fo o so ai fa una vengo ne yaso fa ya. Famia tu fo ile. Ti tem fa ivam fa una vengo fa ngai man lo tanto tunu. Ya, ta va pe o nga ua. Wa e usu I lo nga vengo. Ya, va pe o nga hai ki ko fa, ya. Bisa tanto leo o la lampa pa in the Australia. No kamare o mamoi a le lenga e ka masima le o le Himalayan pink triple salt. O le mako ke le mga miangi nes ke le fo ile e sisa na ila o ia la mamoi pa pe Han. Lo ia na moe sa ulo e foi mekani. Hola. Ya. Ia, o ngau kia la fore sumbatas I le tae au ngai siero le mafu to mai le uso le. Ia ano ngai siero I Amerika. Ia le ua kia le kia la fore lima le tae au ngai
o le so fu ia te roka e onga ngi o le sai ai Amerika pia ia ai mangia lau se amanga vela se ngai malta tulu ia le ia so sa mo ia fe madielo lo waso ia mantu amata lo waso ni malatia ia mangia so ia ni tempai se ngai matou ia lango mako ni estadio le so maho ia tu la le Aiga le ia se me ke le lo se au ke da me ia so le o me ai lại một môi là để phải có cái xe men sớm ta luôn đi cái này chút tiết pha như mà béo dài pusa vào là uống iya ilola pe fofo pe kawa afa de mo ka comment to my lalo po fele vai ko langin dai olo e la lampa pa au mai mo mai le vai ko tsai au ia fatalo fatu ya lolo rosa mau malo matango file lai matamata tri nei sa mo vai lo faleta malo fatai lava i lo fionga Fena fise ai te vai singando luo fatai le mafuta mai ni langa tae i lau fionga lo rosa ia lastu langa lo i tanto tulu le langa tae ia po ke lo maka pisi foi ia le anga ia to le o le tunu i au mga luenga malo le ma chiquita what? We bought the land wrap back. La pahala metina le ai. Ya o lamplets le mo kawe. Video kwang pangafi. Ya le mo se ma moi fa ka ulo male pusa flaps le ai ye ka wa foi se tomo tanga la ai le ya ma kanga le so ma ku ai ava te le ke mo mai le ma no sai au ya ai o se Saba ina ya mai satu ya tua ia le fai ka ku mafkanga le fai nga so kai mai tasi si lulu se fo mo ia so ma rola va se fo mo ia i lo suma tasi ana no me so o ia le la ko mo mai si me ia si se na ia di de
Sao mà lùm tụ. So how do you wow like that's it. I wonder if I say flavor. This is for the lamb. That's the what is flavor there? It didn't bring me fuckers. No, but there's different flavors. This is especially for the lamb. I want it. Pasa lom ko may si mea di de wo. Sao la ka kala. Oh, look. Ai si me o lo. Okay, for my Pula pa di. So ngayalan mangong yo kamalihan. yeah, that's especially for the lamb. It's a lamb wrap. Oh, actually. Yeah, I know. Why not? Ya na sikit mangong yo ka de hari na so mo. Lolu rosa mau sa leso nonga mane me tau le nei tau nei so tantu motu nei fa tai tantu tue de lofa ia malondanga le lei ua manuia foi lonanga le manuia foi sa pati nei tutuila Amerika Samoa ia malofa tai lava lolu rosa mau ia le mafta mai nanga tai au Ki longa wa ya asusa wa sa ko ngai Amerika Samoa ya malo fatalo fatu ya fa manu balu se fo mbela suma malo lava Tôi không biết em đi bán con trai out. Tôi chưa phải làm cái nó này là nó ủa cái củ ủa siêu khổ luôn siêu pha ngao về mồi cái sầu ủa phải ngao lộn ai ko ala ko a fiala mai ale lei ia a le ai ia lei ko Aku beli ho kemana? ia ko ala ko fella ko sa ko ngam
sige sakit. Okay. I'll put it in. This is a health supplement. It is a it's a health supplement it's an organic health supplement for your cat. Good morning. Pen AP Ofera tau manuia lo fio mo fatua mana ia nei so marolo lava so fo muia lo la suma pen o pe ai ke mai ne banga tai au que são o que não foi ele Okay. só o capim não vai só o capim não Tina say, you don't let Momoya. Tina, whatever coffee ala. I mean, they call wala, whatever, I may so call a fellow. Okay. Okay, let me just take you guys outside. Wait, if coffee ala mai kanga kai. All right. Yo leo mula leo ka kia ko I. Ka vela ia vai. Skama ni ale fai le o mako ma ia le vela le asa le machi. Kalong fai le kalong fa. We've done this. We've showed you guys before. Showed you guys this before. Elea la kamalele kele singasu le kele me fulu. Ole afro le kalong fa ngai. Ngai kipi ia kulo ila lo mavai because I think last time we did a live le ngai ka sili mai e show aku le ia le kalong le fai le umu ma ngai ia si ko amo si ko lo ila umu ila kalong le pa fai ako ma ngai mo ia si me. Let me see po ini makamaka. Vale moi fasa sa fale tua e pa o ko akasi lava le kamalo. Sa ole ya. Kiki o kamisiang e kamalo. Fai ngalo si o ko fai mai makpe fi au. Langa o e winga nga pe ki fi ki kuka. Like our kids love I love his cooking. Asale yeah. So
talk to your customers. I mean to your people. Yeah, sorry guys, so let's see come for you. Yeah, I not for up a screen here we eat. So good morning everyone. Let's go yeah, put echo. Yeah, look at here, yeah. Yeah, some more. I think this is our first time put some flaps. Okay, let me read the comments. Ngale mo fa sa orphan suwa po ko kasi lava kamalo mi ko lava le kamalo e fai le loko ai fai ke le loko. Hi sis, hi Tina, Talafatina. Hey Tina, we had a Zoom last night. We missed you on Zoom last night. Alofa angati nei Melbourne Warraby. Ah, po sa oka unga kungao. Yeah, I think eso malolo uma askali ako. It's Australian Day, so I'm pretty sure Australian Day is for the whole country. Nanga otherwise if I ngalwenga for mako piang fapia. Pa afapio lete malefu mai looking at Australia awa e malefu mai fanunga le nita fo le aso o le Australian Day pe fa manatu e fo ine atu no tato ya o lo tato au mawai. Yeah, good morning. Manuia le samalolo, manuia le happy Australian Day. Ia fai loa mai po a ia ufufuanga na fai mo le asamalolo ia po fafia fo ia na famanatu lo ainga ia ne aso fapitua mo sia tunu le tatu se ia lava ia. I'm very grateful le wafia fifa sanga kanu fa kwengihan pe os fulu lua ia ka sanga kalong mako mo mai Australia so mafanga mo ia le fanga Niu Sila ka all their life for in Australia mako mai le like so you know they love this day and this is why kawe ka ko celebrate mafaka wala songai kasi masangi nga mafinga luenga ai maloko lua mai mang ia rate to aso malolo but you know I think a few years ago wakava ai ia mako celebrate ka ngaka pa langi po kan ka Australia ia le aso nei so we thought why not. I'm really celebrating for Eka ko wale ko kinga ko ni especially I think if I for appear there's a day similar for Niu Sila Waitangi Day, but this is us Australian Day, so we celebrate this beautiful country that we live in. So very grateful. And you feel the same, Mayolo faanga, leave your faanga in the comments. And let us know, happy Australian Day. I think for us, though we're not Australian, well, we're Australians, we're Australian citizen, right? But we're not originally from here. But we should be celebrating this country. I'm very grateful. E mau lau luau. Le mau al kalo. Wawalo kalohan. Me ako ang kipirang yani. Me ako ang kipirang yani. Yeah. Move the camera. Ang auli umuli fa iya ang sa may yapi ba ay. O yo le fai le lo au o yo le miki lo au Can I zoom out? No. Ya le kipina niang ye hamong ye luak. Ese ni se ko lo au. O le luau le fai o le luau mamoi. E kaula le apa.
you caught it up by the fed for you. Yeah, I'm ugly. Yeah. Come back here after. Yeah, lele. Right. Tanga I mai lungo. Lovely. Back here le mamoi. Yeah. E umalola le ngavela me Aiga. E vela lole umfu e ia ngawalo le ke mika I ole Aiga. Anka, pasibete. Aka, masih. Yeah. Lole ke mika I ole ko ai. Kasi pese. So I fua manuia lau sunga ka maikio ka lako ele fo I se mea. E va atu I nei Portland. E lise yese. Oh, is that we love brother? Oi. Malo so I fua e lise. Malo so I fua mia. Let's just move it here. Mau I me o I ma what? Kai ako lo moe umi leva ngala ka maloa. Se lua size 2 manguera Australian Day a uruma ka maiki. Le ai vai lo se moe umi o fengana se o ko re kanga fa moe o fa moe umi a wai. It's Le Masani, Sophie, Andrew. Happy Australian Day, same as here in Auckland. It's Auckland Day today. Oh, it's Auckland Day. Oh, it's a holiday. It's a public holiday in New Zealand. Oh, le fo ia malo lo o go so ngai fo I longa ia o kilangi ngai ia o go. See, this is what we should do. Ka ko engo fo ia kungu ngai. So happy Auckland Day I le malo le tunu o lalama papa au tunu Aukilani. Yeah, Aukilani is our used to be our second home, but now our third home because we call Australia our home now because the umia mako ngai Australia ngai lor kaming mako ye ngai Aukilangi, but we love Aukilangi. Okay, lo uma fo ia le kelo street ia Kilangi a falongolongo aku le kiol radio Samoa isi kaimi watata ia you know we a falongolongo aku ad ma venga ia wala ia Kilangi. We still remember the roads ikomo Kilangi. So happy Auckland Day. Yeah, na te umalawa lo no foi Kilangi. What's the difference between luau and palusami, please? Yeah, lele sa fisili. Let me tell you, kali mo. Ole ekusale se nga ya apa ole palusami ole upfalo alo ngai avele luau sa. Yeah, sengali. Be fisili kofo mai ile o mosi. Yeah. Ya, lela wakanga ayaku. Ya lewa kipi ia le mamoe e fai ele lo au mamoe. Anga loa e fai se lo au pisupo. Ya. O le tamale ainga e fia ia kuka. Ya. Wa le koe whaonganga la ka recipes lenga iei ka so ia lenga ka sau maka ika nga loa fia kuka si o kolua. Watching from Hawaii, USA. Oh, all the way from Hawaii. Malo lava ia la Mosi Lois. Haftai lava o le ale taimi. What's the time there in Hawaii, brother? You know, that's one country on my bucket list. If I had to travel, America, Hawaii, would you go Hawaii or America? Hawaii, yeah. That's what my daughter said. My wai
ka waku le fio i Amerika Miami e oi fo i Amerika ku sa Amerika ma Australia let's go Hawaii Samoa. yeah Hawaii. Yeah, it's an island in the Pacific, but they lalo. Happy Australian Day to you and the family. God bless. Happy Australian Day. Happy Auckland Day. Yeah. Vauita Ioane. Vauita Ioane le wha malo mai. Wha manguia mai le Australian Day. Marola wa sui fōmuia Vauita. And let us know, Pofele. Thank you, Mosi, for letting us know where you're tuning in from. Ako mo Australia for le whamuia mai ole. 10 a.m. in Hawaii but they're 24 hours later on Sunday. Happy Sunday to you guys. So getting ready for church, I guess. Whamanu walu. Whaletua o e ngā le whainga o pankeke na fola. Excuse me. Aike lola whamanu ole fia ai o se o ko roi o pankeke pe o ke le kuka ke le whainga ngai ia pa fia o se o ko roi ai o pankeke ma fol. Ta lofa o whamanu walu. So tungi a inga a pelu ta lo fai la sunga toe ina mal faletua fa pele a inga osi happy Australian Day alofa from Sydney oi happy Australian Day la sunga male a inga fa tai mo lo fa anga ia na wa fa ta lo fa fo ia tungi a inga a pelu ia whamamiane ia le aso o Australian Day i le malu le atunu o lo mai mua mai ia pe o atuai nei live sina no uro pati tungia ma loso i fua manuia matale ma faltua Mosi Lois, you're welcome. What's for ko ngai today, Mosi? Mauita Ioane sei fo manuia fo ia o eman faletua watching from Auckland, New Zealand. Thank you for letting us know where you are tuning in from. Huh? We're in Auckland. Oh, we have someone. We have someone from Samoa. Pulo nasa tayalofa to ala beers tanka kongo. Pulo nasa tayalofa to ala. Are you from Whanga? Yeah, ole tamale ainga from so yeah, fa lo fati tato suia mai Samoa. Ekele most of our followers are from here, from Australia, Niu Sila. We have more followers from America than Samoa, so it's so good to see someone from Samoa. Good morning. Fata lo fatu ya ke lo alo kare fia ongo fiku valu iwa kale iwa I Samoa ile tai au o le asonga fua. Yeah. Manuia lava tau suatua I whenga I mawhiaunga luenga nei iwa yaso o nei yaso ia langa o mako I ngai Australia Niu Sila ia o lele ke yaso malu o we're celebrating Australian Day and Auckland Day. Oh, you just finished work. You worked last night. Yeah. Thanks for watching our live. Mosi just finished work. It's 10 a.m. in Hawaii today. Right now. Ke alu lua o alua. Whamanu walu. Who's whamanu walu? Ke alu aku lua o alu aku ka whao aku ia o lua. Do you know that? Oh, let me see. Is this still walu? Yeah, why not? If you're coming, Afapele, sisi mai Australia. Yeah, come. Let us know. Come and visit. So say fatua o ngai mapikongo. Happy Australian Day. Thank you. Okay. Wait.
so la le umali ka ki. What if you alu au kamaki? So nga whaile mako, when was that? It was Christmas Day, yeah. On Christmas Day, nga whaile mako lu au, ele imawala sila lu au ole apa. Apa lu au lenga. Lela wako mako apa lu au. We had lots of food ili aso lea wai. Lako lea inga malako mea ai. Kusala le whaali ya ngwa ngai ko inga mako. Ngai au mako ngau mai asu asu ngau ngai fasilu au vai ngai whapea. Ai whaakele ako ka mo jobs man mamoe. Lea lai whapea ia o maloko i fo i mai sole. Ai koe fo i mai mako i mama le apa i ka maiki. Pa o ka maiki ngai le whiola ngai a le ngā whangau ma whiola ngai ako ngō ia a le fia ka maiki e ai ia me ai Samoa. Mo le sila fia tātou o mapaan. O manga furu o lima. Ki ho whapesi si e loke lima. O ka kou i Samoa i aso ia. Furu ma lima ia. Ngai lo le whai o clubs. Iei fo ia neo chemicals le ko u kongo le clubs e. Furu mau au. Happy Australian Day, Brenda. Oh, you're in Hastings. Ngalai e usu ia Hastings I ngalwenga ai le o aso malolo o tau nei aso Brenda Faamanu. Esten manga ia o Hastings mang ko faila. We ko kiki aka ko ngofo I Hastings ia so ia so la. Hastings Brenda. Brenda. Yeah, le mo fi kau apuma kau mo kengi ngai. Masalah ngole tulu. Kau mau kingia o nga kasera so nga kau mau kingia ai le lava. Ia wai ai. So nga I mai Samoa fai ngole lu au. Le ki ngai off ele off was it up babe. Kai fa pulo wala le al mamoenga we kong mai bang pipi ni ai we ko sa fa pipi e ai se pepe ya tanga ia tula ile sai ser kamanga le wa ia kamanga pe se pai ngale uma bako ia sa wale ka kai e aso nga ia lo au al vela mix fa kasi ia ai lo mai pa la Dala so na inai fai mo le. Dala ko le Auckland Day po le mga yel kuka sinanu. Yeah. Yeah. Yeah, fai ma lai vive lai fa foi o ia le ngamo ia le fai ama. Brenda. Yum. I know. Yeah, so ko doe fai le mo. Isi kai mi pe ke au ka fai le mo. Na ta o ke sa fai semi o le. Pa ke au ka fa ka me fai le mo ai e ka mo fi fai ngol mo. Ta ka mo le fa. E ku ko le mo. Ole o seasoning le fa ka o fai le seasoning ma mo fa ese flavor nga ia ba ko ai ko le mo ko manga ia everything raw. This is like a multi this nga me la vai pole ala vala meat fa ngale ba le
rough baking but this one is especially for the lamb. It's a seasoning for the lamb, so I'm looking forward to it. It's got that mint flavor. Oh, smells nice. Excuse me. Oh. Sorry guys. Mga hay sing se fil mane le pisi vale. Ngai lo au kilangi. Se faila la storia mako mai sa moai le lua fe male lima. Lua fe male lima. Lua fe male lima. Mako mai loa. I don't know, on my personal page ngo share a lot story. Kusile story, and I posted on my personal page. I'll share it on here. Pia on my live. I'm just killing time. Sa ilong sa isauli le fayak le live asoyo fa ko amang ofo masiokolo Samoa. Amafewa ia masiokolo mang ofo lo. E kasel ka sanga mang ofo Samoa as a couple. Kasel ma le ka sanga ma faipoipo ia November le luafe markolu fai unga ka sanga. And then we lived in Samoa ka sanga akoa luafe malfa. Ai mako malanga mai loa le ia maki le luafe malima so le makanga la luafe malima. So kasia ka sanga mang ofo Samoa as a married couple mamu mai Niu Sila mama lama si ma pepe mama man ma kasi ka sanga ma kasi ma pepe lang fanga Samoa kusa ko Niu Sila e fa nga e alwa si ko le fanga yo ni malava wa mama wa mo ma fo fa okay ku wale ku Samoa lo wa ya fa me lo ka ma ke mo fo Samoa e kapsila wa ya pa ma ngo fo kula ma si ko lo e sa wa Niu Sila alwa ya a few months ka nga ma fa ipo alo ave ma me ko le se ile Niu Sila ya episia langa ya ave me fa ku me ave se ba ka nga le fe nga benga nga ya ile malo ale ngofo a we vai pepe ai fa ka fale ya mo ai o ke le o al ke le so ma fo fa pe awanga mango fo fa me wa fiwe ave nga me con se i as a single wala kile sa wa Niu Sila le single o fiwe ave nga me con se ele ki so episia la ave ma me se ka sanga le ke le yang wa fa pe ya la ki fo ya pe it's not gonna awo ke e ala le ave ile avako le result o le se ia avako manguia ma pepa o le se le va fa ya ka ko o vakulo manguia langa pepa wa ave mama ngoa manguia menga ia ko le winga lo ka fa le o le mako mai nga Hastings na pisia la ia for the next maybe 6 months pisia nga ia e fai ia e fa nga yo i mako pepa o gaming le o le mo mako ngofo savai all from savai pa kele kai minga ngofo i polu al kana le this stage of our life we're both living in savai fenga benga ia nga ia i savai e fai ala mako walu se ko lo e pia fai am ko walu ia ya fai ula mai lo ko inga ya fai mai o fe me ko so ai ia lo ko lo so ia pia ai a ke ni ya e pia le mas so mako wa mo mako le mas so mako o alu ke le se mako fa le mele pisele ali le until one day ai manga va kuloa ia le kamale ai la kuloa pe mine le mo ke ngofo ma kwa ai la kuloa la kuma passport ai la kula ma ko passport ma uma pepe pe la wa ke i vo ingange ia ma fo ma ko uma wa o ki ngama lo kama because ele ma se so ma ko mga ko mafa i me nga pisia ia so la kum passport ai kakala ko fo in passport o mga stamp ia makongo fo mau wa ku permanent residence tika wa ngale ko le passport
passport Samoa. Ia, ma tickets wa umanga kongi ia mako pasese It was ko I le karikonga lo ma fau le ke fa pia ka yangi me peso ali ia le fai pa mo me kanga e finau ngau le misa me fai I ka penganga uma ia on mako I foi maka mai lava le vengo mako ngol sei si on mako I Niu Sila so wa fainga ka I o nga vai o mako mafkanga nga mako ngo walu ese me mo mako e pele lo kolo ki ngama lo kama ele I maso mangaku I se kai mo kio ese mai o kia ese mai ya pe awa ya sa mo ka si o mako anyway mama fai lo mafau ia leo ese mai o mako o ilo walu ese mai manga I o mako ele I register le ilo mafau le ko inga ole o mako Niu Sila pawan mele lo mafau ia le la mako Niu Sila le o mako mafau you know I'm sad o le wa le la mako vala ngai o mako the whole time se on malai va le mafau wa fa ngange ile fa nga le mo kusion mafkanga ma ku o Samoa I mean Samoa was home se mo story and then I'll say hi mako kau mu onge loa o pepa fainga luenga la lenga mai mako pepa fainga luenga mau kai ma pepa fainga luenga e pikile ki polo I lunga I fia fainga mele Kerry e piki ki polo and they were like 20 years luas fumong kupo go up luas fumong kupo go lenga mai pepa fainga luenga so pe ama luas fumong kupo ia kanga nga mai pepa fainga luenga Ole winga la kala le ke kakalangoa ki he Brenda. This was our introduction to New Zealand was Hastings. Mako ifo lungan ba alele wa mako sa fainga lungan ba alele kang mai so kolo akulo lima because mako yo kang ia lo misio ngayo Aiga. Ia nga umalola ia fai melang fa kai praise God, you know, it's finally happening, we're finally moving and all of a sudden wa makalonga nga umanga kua oh my gosh you know lo ku Samoa but now we're going to a completely different country how is it going to look like for us ai fe mai lon mga le kamana nga ka mo o kua yes carry up north nga ka mo o ka malai va lele la fakali mailo Aiga my Hastings see this was the first time I heard about Hastings nga le ka mo mailo la fakali mailo Aiga my Hastings e mai piki o e ma pepe ko wolo la I Hastings awa e ma ka la fakali mail kampangi le pastel kampangi e avia I ma ko lunga carry man ko wa I bogisa ko lo ma fa and I'm like, oh, you know, oh my gosh, I have not met my husband's family in Hastings. Niu Sila, everything rush. Auntie, I met my husband's family. My Hastings, we said goodbye, and off they went. Oh, Fabia, man, first, leo kas le kakemisia lo ka Aiga. Alo waka sau le fa pelo kama fa le maki o maloko ko lo se introduce mo and get to know his family but no we just got there and mon me ele fa ngo fi humble beginning fa ngo le ka ma fa nga o le sa ilinga malo fo I po le sa ilinga manguia I ngai ku this was like 21 years ago I was a young mom. I was very young. I was in my early 20s with a baby. I was pregnant. I was like 5 months pregnant. And all of a sudden, and Hastings. It's just around the airport. I had no idea that it is a site or Hastings. Oh my gosh, that was my first ever. Oh, actually, not my first road trip because before I traveled from Brisbane. We drove from Brisbane to Sydney. But that was my first road trip with pretty much strangers. O kanga kenga mai whakali ia mako o le anti o lo ko lo le so like kikilong kinga ia male koe inga male cousin like kiki o lo ko lo so
I just said goodbye to my parents, my home in Samoa. Mako maila ia, and I had to say goodbye to, but we're a young couple. Mankua le fa ko akasika sanga kalunga mangofo le. I say goodbye to my husband. Okay, le befafinga mafso kai. Yeah, everything was like blurred. And then I was in the car with my husband's family. Oh, kasi umiyon mako trip nga Hastings. It was really tough. But I praise God because of the Aiga they're lovely people. They made me feel welcome. They made our stay in New Zealand. It was tough. It was tough because I miss my family. I miss my parents. I miss my husband. But trying to get to know the family and this is why this is why she's very special. Whatever, we love her because ese fo ile ngalo le anga leima le lofa o Aiga o siokolo ke minga makukango o kwai Hastings oh, that was a long trip. Afilpamu, Yakoyalu, that was my first view of Niu Sila. O le mangai a yo lau whangua o Niu Sila I le makamaka. O alu le malanga lea my heart was so broken. The inga kaimi le loko misia o ka Aiga. But ese fo ile malu o loka wa ai kun manga ia me lo fangua. That was a really good trip. A me lo fangua Hastings. Anyway, makangu aku Hastings. O ka se manga ia le aku mu so le akile iwa ai kele ia o kilangi, but Hastings was our introduction to New Zealand. Beautiful country. Ese fo ile file mo kangaka o le aku mu ia. So yeah, we lived in Hastings for only no, you stay there. Story. So that was our mako amakanga mako ngai o Niu Sila mako loa. Mangofo make aku lai Hastings Aiga ka Hastings make aku lai Hastings o mo no titinga la ia le o kanga ka fenga luenga piki le apu o le pi so ka se ko nga asparagus so se ko nga fruits le piki o veggies o ile piki I Hastings pa ke mila le o ke mai kanga. And one thing I did Hastings, we used to do the ngiangi, moke piolinga le ngiangi kay media. E umalong facing me eyes, so me and my auntie le auntie lokolwa. Ya makobolo ifafo ay malulu ya kay me ka fa masangin malulu ya makobolo ifafo sa fa ile la. Ya ma pioleng ngiangi mi fa ya fangwang ngiangi ya. Na le la go back to Faamatalatala. I don't know. Aku le fengolo. Oh, can you see? Ia le la ofulua. O le lu au le ka o inga le ia masin ka mai lu au le. First. Yeah, that's the story. Oh, yeah, all mako na makanga mako Aiga I Hastings I think because of all my mau Hastings malunga I carry me lenga mawailang albenga so it kay mi nga ya ka ikalang mga ya lengo fo Hastings nga kay mi ya pa kay nga ka ikale ka kifia ngo fo ese me la kala kay lokolwa em fai nga la ku weekend wa kala ngwange no telefoni ya if I could kali ke from fale kay mi nga king fale ya ol me la lengo fo ya le au fenga lenga lunga carry ya o kama uma fa penga la ko Aiga le ke lengo fo akilangi ya ola le po
ia ngo ka whakarekari la ia kei me o ile whasolonga ke le fongi le whanga ke le fongi whale le lunga le whale le ngofu ai ngai ke kere ia whasosolo le ia kama whasosolo le mākou i ke le fongi kei mea wangoai e kai mea wangoai ia ka ke oisi kei me le vale po ia le ia o kuari ke le return ia ma wala le kau whakarekari kei me o langa turn e vili a kuai ia awa it was so hard this weekend. E o umale ko akelo lau whainga luenga I Okilangi, o Okilangi le whamau kuela ko ainga. They can drive I Okilangi, maybe a 4 hours drive, e o I fwai Okilangi, e asila ko whanga, umala ko umala whanga, ule iai. But for us, because we lived in Hastings, e le mpainga ala ko e ke lea ngai ngofwanga oe aia. And the other couple, there was no need. It was really hard. Makama for ilalenga mai mai Samoa. Kasi kausanga. E pele e venga wa mangaku, wa mai mangaku la la kama lea e mangaku lo kinga, ko e mangaku long kama, wai be close ko I lo kinga malong kama. I was a first time mom at the time. Ale kaki fia pepe loka ma ia pa he adore our baby. It was really tough. I think at one point mako drive angwe e angi lunga o kilangi whae e ia someone ngali Samoa and then he came to the airport. And I remember mafika wile malai waalele and it was just maybe half an hour kako we hang around at the airport and then we had to go. It was, oh my gosh, man, talking about these things, so emotional. So until I think one day we decided that we're going to move inungai Okilangi moki ngofoi male ainga so ainga kingalenga mako yei I Hastings, but we were me and baby move Okilangi in mele ile ainga long kama maki ngofoi ia pai ngofie la onga weekend aku kamala ainga maki mafuka. But anyway, you know, le amkanga nga se mako ainga I Hastings. We ended up makoi fai Okilangi ile pasi masi kama mako ngofai Okilangi for a few months. Our first home was in Auckland, was in Massey, I Okilangi. We had a 2-bedroom house, very tiny house. We loved that small house. It's a very small house. That was our first home in. That was our first home in New Zealand. Niu Sila. This was March nga iya te se makakoi lo kako drive lo ila lo Hastings. First time so maki. Sometimes a few months later we came back to Auckland. We lived in Auckland. Umakulua ongma singa nga tenga menga ikeri. Yeah. You completed your 6 months, I think. Oh, lima. I lakulua la le langa le wo du lo ila kama longa lua leng fanga Niu Sila ia September. La kunga langa lo masinga lakulua ngolua. But then we drove back to Hastings. Yeah, le mo. O le luau mamoi le lo fai. Ko sila mai ai le. All right, so for manuia matale, that was tinā nu'u pati tongia. Niu Sila ko ia le au ai le fatu langa ina wa tino ki kusili o na ni kuma fresh. Lea ea o lo tu maula vai nei aso Naomi avia o feo Niu Sila le ki ai Naomi. Yes, I absolutely agree with le mele fai mai e sele ma le mama o Niu Sila mama le ea comparing in Australia. Yes, I agree. Le arka sanga sis o fatu luafe malima le ia maki ma koi fai Niu Sila. So we went back to Hastings le luafe male le fai unga ko sanga lo malima fia ma fia ngofo lo le Hastings on manga ia le kele o wala e ma wad kupe e se fia e piki plus ko kele o longa inga Hastings vai ke mia ia. But we ended up in Auckland on e for ngai goal I wanted to study, and
mangalwenga la alelenga lenga makoifo. So we didn't live in Hastings, but e kele lava ia ngai kaimi ngā siasia ima asia fo ili ngai vaenga mata o mo so i ngai a mako o kilangi a mako i lalo I Hastings ia e fifia ia mako ainga fo ile o mako oso e mo ke oma ave pusa pakua mo pusa pakua ia so ia pe ongo fiku pusa pakua mo ka ninga le lima ka la e pusa pakua mo o kilangi ke le ilo ka minga I po maua ia po ko mo fie fo I awaso nga mako olo I lalo o kilangi ia mako oso nga e pusa pakua mo Pusa makio mai sila pa ipakialo ay papomo. Let's read some comment, Brenda. You're right. Our very humble beginning is a must for us all to remember, to reflect back on the most little important things in life. Absolutely, sis. Thank you. Massey in West Auckland is so upgraded now. I used to live in Westgate. That's exactly where we live. We live our home. Was off or Mako Street, off from is it Royal something Road? Royal Road. Ilim mama ko my Westgate. That's where that was my first job in New Zealand. I was working at the Countdown in Westgate. Piki for ile ngo malulu menga luenga pikilo strawberry ngai Massey Massey that's kumeu. One thing I love about New Zealand is so greenery. Sa'ale Naomi abia ele tele where is it? Ele tele le ofulu au atamaiti o le motu next door fanga masasa ai of late Naomi abia. My brother-in-law pesca to a CV. Foko lenga aile ulu mai tasa aile weekend ulu matalo mai tasa aile weekend. Malo lava soifua mako kinga o kole aile ba mako mo foi Flaxmere. Yeah, I know Flaxmere and Napier. Or areas of my o ia loinga na sa ke malanga ko mako. Or SMI. I'm here, West Auckland. O swing o koe kiki ele sifali lunga le sifali. Wow. West Auckland. Oh yeah, West Auckland. That's feeling a Cameron. Mako boy Hastings pe le alu Samoa mane wise o koe kiki luas fukala le pusa pakua mua now. Wow, le se nga mako mai ngi Australia ko le suka la ka ole pusa ma mo le fa nga le afa pusa ma mo le fa nga le fa yen ma umu le ka mai le flats mako mo mai ngi Australia 12 years ago e ka ko le suka la fa suka la ka ole pusa ma mo and le fa ka la ko ngai mako ngai fa ka mo pusa ma mo wa iwa li makala le afa pusa iwa li makala. So life is getting more and more expensive. Yes, Kumeu still has strawberry farm. Do you want to tell your story about the epic strawberry farm? Naomi, let me read this comment first. Faletua o inei Aila Wiloa o Tara, pa o le isi tu o Clover Park. Manatua fo ia so ia le to atele o mamalu o le atunu e o mai Niu Sila pe popular lava o Tara. I know, I love Otara. I've been to New Zealand a few times. I remember last 2 times in Niu Sila. Makumita kulai in Niu Sila ile ma business partners from Melbourne and Sydney. A state to Mokiwako in Australia. So first time we met in the airport, and then we had mafakatale ngale ko mako malanga wa ese mako flight ngale ko mako malanga. Guess where we went to our first stop? Otara. If you ala mai kanga Niu Sila wale mako uno yao
Tala mai kaka Niu Sila ia o mako breakfast aku lungo lau venga nge ia I le side o le shopping center a Otara. Ia whakau lo mako me ai le mua. Oh my god. Le mua o le kalo mai whaloloa ese e kongo Otara. I think Evelina's salmon shop as well is in there. Oh man, we love it. So lesi loa aso ngasoa. Lesi loa mako trip aku I Aukilangi. Mako aku loa mako le koe whakau I lo le airport. Mako whakau sao ai Otara. Before we even checked in at our hotels, o le mako stop mua lava ngā ka le kare fia ai ka le su e ase me ai so yo isi kai mo mako drive oi mangele cause e manga yo for ia just going back to where all our favorites. Le ai me ai Niu Sila e fo I mai ai Niu Sila le ai ya. But ele mangongi me ai ni Australia kai te yo Niu Sila mata atu I sa masa I uta I sa vai. Wow. Sa masa I sa vai. O sa lenga ia e apa ni. O le piko ngunga le sa vai se o kolua Palau li sifo pa we know the area because we used to live there. I mean live in Samata. Kamay ka la? Laul. Ay siya me ka kamay ka laul. Na fai volo ngua fatso. Oy ko ke loa le kama o kiliatsa ma alo ese mai si awali I Samoa. Ya? Ale le fa lua kalo. Okay. All right, let's Nela avele umwe. Oi la avele. Hi Machi. Thank you guys for watching. Ai se mamoe. Ai se mamoe Machi e kusa mala uso. Ia e vela kama uma lele o ire I ponganga le sia o kanga fafia Ola ena ko mela I e kia nunga tanga a mele la so ku yo next door. Ia leo ka leo mo leo Australian Day. Se ila wa kuiska comments ya e ke loka nga kai fsil mai fatu pe ke loa. Kiliata ma alo ese pe nga kai Hastings. Ma ngaya kele lo story very inspiring. Sa ole leisa o wali o kilangi le misi o tara wa kele fale o loa whaka wai best pineapple pie sa ole we miss the food in Auckland. The thing I love about Otara, very affordable. Otahuhu, or the town of Tonga, you'll see it be a fai liberator like a bee. Be your Otara or I for Luafe. I forgot.
Kai minga ole a e mon me ole fai pu le o kele foi nga nge kavale. Kai minga ele ki alo malo vale a. Le ai ku kai o ka fa nga me ku o me ole ma a. Vai. Machi. Asa le una. Asa. Yep, vai ele. Asa me le a o ye to tele. Ya me nga dia ma ku ka ku fa ma lo si ma. Ya so me aso ko nga mai lo sa vali. Vai le ma ang ke vai ku vai pe. Ngai me ngai ngoki me ku ko. Ku la ngale ye ka ku ai ku. Ya asa ke no le ungo ma kai. E fa lo tai de. Ako ko'y paalong ka, lo wai le ko'y paalong ka fa. Ya, yes sa eso. La sa E ave umai ka foma. I need a bigger one for size. Sala falava le malula tinu le fatu a maua mai ia le live o le tu e latu le live i Brisbane Australia. Ia o le Australian Day, ia le umo le Australian Day le a kau le umo. Ia. Kanga i mai ia o le kalong e whawhale o le awhana o kalong e whawhale ka. Ia, kua yonga vai. Ia, le lao le a... Ko kanga i mai fwoi whainga le umua ka mekisa vai. E le kele lavanga duenga skele whai ai. E le se ngasu. Ia, e le kausu engi kau o le umua kau o le whoio. Ia, kongo le te whoio le... I think o loa e machi e ki fai rola me nga ai rola nga mo ia o se vai nga sina le tau e pe ka fa pe mai ele ka sol ia vai lo ready ya kwa ia let me just walk across. Look, it's so ready. Ia o le lau mamoe po le flaps ngawa kongolong ano le nga maluaw
Oh. Wat bouw je? Oh, lale umi kau ele umuhan. Lale umi kau ele umu. Kula. O kamba dia. O le whainua kamba dia. I wha slow cook. It's slow cooked, yeah. Yeah. Malo lava soifua fatalo fatu, talo fauso male faletua. Au le lei o kama o sala fai ele fai ngofie. O tupai. Tupai tavita sopo. Talo na mauso. Keiloa. Le whaamalo mai ia. Ka meki o le moku. Yo, fai sa umu po ngai ke kau. E mamaro loi e ngase ngasi. Fai ngā leo se o ko olua e fai lo mafkanga lako a inga e vinga e fai leo. Talo for Fritz, talo for Frida. Whaktai lawan mai mo mai, yeah. Leave a comment po fiolo e mafuta mai ai. Yeah, leave a comment ia poleala o tapenanga na iai i le fai. Vai pela oi. Vai pela oi le mai. Shh, melen vau. Ole via moi mele le vai. E kaule pai la le vai le. Ai sawa su ene ko ene non pam. Sei tu lo. Machi, why are you sitting like that? Why? Oh, mga yale asale umo talo fanik, talo fatele. Thank you for watching our live. Fatele, my more my live. Yeah. They get a like, they follow. Yeah, Okalando Samo in now. Yeah, no like. And so subscribe to our YouTube channel as well. So I need for easy. Oh yeah, I get mine. Salafa fai upu, malo lava soifua, tae ola songa fua, ia o leso malo loinga i Brisbane, ia maukilani foi. Watching from Avondale, West Auckland. Oh yeah, that's a beautiful part of Auckland as well. Avondale, le masenga ko wo ili paka, fai e kako kalonga. See, we know a lot of part of Auckland. Ka lo fa uso ma fatsua o nga wai ia o lo fa pena fo ile tawi nei au kilani. Wa le nga fo inta fa nga sa fo wa sa ule savili sa wai male malulu. Ai manuia telele aso manaia telele swa vai tama sa vai fa taina omi e leila ia au kilangi nga la ku savili la ku malulu a o ma ko la bi sa savili. Ai sa wai mal kamang ho vivela. Fa se heat wave vai ngangele kalusia e o lo ke fa ia ko what happened to ki mo mai le me le ka lo
Luke va ai aku whaalonga ke papa mai whai kili ma pe e. Pesa ka nga whai lalo le au fresco. Ia o le lu au la leo kakia mai. Lu au ia ma lako elo ma kama. Lu au lea kamai lea o whai le. Fa makala mai la le. Lu au ofu e. Oi. E o kou sila mai hei. Pe se whainga se hangi whainga o lau. O lau umu. Ane ko ile on that sanga. Tea. Pe se whainga se ha? Pe se whainga se hangi. Ki te mai o ka o se hangi. Yeah, no, I'm saying. Kai. Ia meo ha. Kulunga lo au. Yeah, wale umang awi ko uma. Kafeanga sa malale mai mo mai. Feeling a Cameron family, you're cooking for the army. He's cooking for his family, that's why. Ora li ile pe a fai ia mafanga mafai ngai le pai se u. Maka men. Fai lo mafanga la pai nga o so kumara fai le. Me vai la nga e le ngo fa le yang o ke le mai ia fai ngole u mo e pe kali ia ma fai le u. Mene uma ko e live aku pia o ke mi e fu ele ia se ko mai mo mai ko la le ko nga vela le la vela. Last time we did a umu o le aso le Christmas. Sa kaula mamo e ako a ia. Sa kaule mamo e ako a ia le la wa ko sui mai le flaps ia le Australian date. Ia le umu mo so na ia le Aiga le aiga samale fai ngile la ko makanga. Yeah, because we were with the mom's family. Le umurang fai le Christmas. Yeah, le amango to sa fo nga sa malanga ngisi. Le la fa ko amawar kai mi mafukai lo Australian Day. Yeah, mafukai fo imangai ka maiki ngai fanga. Yeah, le amata ia makoya ya kuya o ngala sa kai out. Babe, can you get me a chair, please? Lavar. Le lavar ko kanga kan me le. Entertain o lau live le. Wait. Vela yo for eat. Yeah. Come on, here. Oh, thank you for sending the star to Allah. I love it. For sending us the star. Naomi Avia, yes, fale tuan awas yes to Brisbane last year. O kale mo faina handle le vela o Tokyo lolo le vela Samoa. Sa ole ya. Ia kan ka fe me vela Samoa lo ngei pa. What do you think? E vela ka ko Sa ole Naomi. Ese le vela ngei va en ole ko o ia pa o masangi fa ya ma ko le ile. Yeah, on side night.
An vai le mo kumukule ke o mu ku lo vai. E vela in Brisbane, but it's a beautiful part. Yeah, mga yalaw nga mga enjoy lo malanga men makopikongo. Yeah, vai. Don't ask me why he does that. I have no idea. Vai le mea ko o mulo vai. Ia, ole na ua a whapele whatai mai mua mai ia. Le wai maua mai vai nga le whaiwi o le kaonga le umu. Ia po le swa vai fo i na ua. I think she kept the door open. The dog. I think ola e makala le whaiko al whale. Ia. Ea, koe lai wako kei me whai eile. Fu eile umu, se ko kanga e mai le. Wala ala koe ngā velais. Ia le umu tamale whai. Ia e whai ko akasi ala ngā umu. Ola emo mo, ele il mawha whangau kamala e. 20-year-old and 16-year-old. Ia ala emo mo e whai le ia ai. Are fai ko akasi le umu sko inga lea. O ia waiwa ai aku lai e le kakia mai er kama. Pale ango ai e pe ia e le se me okupu. Ai o lo larke me ai e le spavai. Pe ia la sa kao le umu fo inga nge. Talofa Paulo Jr., Paulo, thank you guys for watching. Thank you for supporting our live. Thank you for supporting our page. We reach 47k fast follow fiku afe ia followers le samofi now. Ile vai aso le ngakea. Yes, doing it for the family. So faftaite le lava tau lango ma le share ia faamalusi fo ile e afoi. I was yet to do a video o faamalosi ma quotes e fai yaku. Ia ngofo lava ma fau ia ma fa. I recorded a video of hubby. Oi pa o. Kau ku whaakasile, yeah, one of the quotes that we put up on Facebook. Yeah, go ahead. Do I say goodbye for now, babe? Yep. Whaftaila wani. Mafta mai ni. Kato opa. Nea, koi. Na kome ngā, ia. Oka sila. Kako lai pia fuelum. Ia, whaftaila wani mai mumai. Mumai naso. Oh, someone sent 50 stars. Paulo Jr. Oh, God bless you, Paulo. Thank you so much for sending the star. That's a lot. Thank you. Appreciate that. Manuia te le lava le tu e lau sunga Paulo whaftai le au foai a malangalangoina fo i nei por kalame. We love you. Thank you. Ia koe ko ngeki ako skai mi like maybe an hour from now pe ake mi e fo ele umu pa for now mangi ke le lava fo fanga nei tai au. Yeah, well, God bless you. See you soon.